إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May mantop man napsupatan tanu din sa mga badingan tanu makapantag ko agama Islam. Panginin ko Allah subhanahu wa ta'ala abatanon niyang budin baluya kuya maanan yan na mga tao batan niyang budin baluya apad kuya maanan yan na mababay mamamakinig sa amanan niya ng mga bandingan makapantag ko agama Islam na iapugunutan ni ranon na sulbiyo na yamanan niya na mapia nagupanginin ko Allah subhanahu wa ta'ala aban niya nakatanubod pikisabuti so yamanan yan na agama tanu agama Islam. Why? Ayaw ito niya pikirakan na mapamagusay tanaw si mansagyan kay makampat at video naging ko to sukatero Sheikh Salih bin Al-Fawzan hafidhahullah siya panwallah. Why? Yung to swayam anan yan na asbabul falah mga sabab adi ka tugumpia wayam anan yan na tausang kaidunya sampai sa alungan amawri. Why? Paganero na wamin asbabil falah na padagwayam anan yan na mga sabab adi ka tugumpia tao naging ko tayo manin na at-tawbatu ilallahi minadh-dhunub naging ko tayo manan yan nakatubatin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko manin na mga kadustaan yan ay manin na sukatubat yan ko Allah subhanahu wa ta'ala puun ko manan yan na miyangan dudusan yan mga kadustaan yan. Uway sa manan yan na apya panikala amyan dusa nga apya pansudusa nga na miyakas ku sa langit. Uway na ay maanan niya na sa katubatan ko to wallahu subhanahu wa ta'ala sa titwa katubat na insyaallah subhanahu wa ta'ala na ay maanan niya ni prilar ko to wallahu subhanahu wa ta'ala. Pitor Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yan qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim daroan ka Muhammad ko manguri panakan na miya magilang niya kang gagalbak sa mga dusa anto ni ngaran niya na dusa piti barangan na dusa kapamuno, kazina, kapamanakaw, kasuruyan, nakapanginom sa pakaberpiti barangan na kadusa asar ka di kong kapatagan na kapatay pagari ko la takanatu min rahmatillah na dikapkad isa panginam kulimu wallah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kamatamataan na sa Allah na iprilain swaya maanan yan na langulang na maanan yan na dusa. Wah ay maanan yan na pitarok na Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul qudsi ya ibna Adam لو أتيتني بقراب الخطايا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيام أنانيان نبيتر الله سبحانه وتعالى sa hadithul qudsi hayimbawatan wadam na apiapan makataling makarakan na ayaawid ka na datar kala ulupa adusa naurian na namin berat tumuok nga sa dapwad misakuto sa may takbo ka panakuto laatay to ka bikurabiha magfira na amanan na ibigay kar ka mamuswaya maanan yan imigay kar ka swaya maanan yan narila adatar mo kalaway maanan na lupa datar kalaw miyan dusa nga. Why ay maanan ni prila ka wallahu subhanahu wa ta'ala sumiyangan dusa nga. Why gito mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ay maanan yan na padko ay maanan yan naka ay maanan di ka tagumpiyo taw nagyang koto ay maanan yan na katubat yang wallahu subhanahu wa ta'ala agu padapan no kuya maanan yan na maanan yan na pangasasabapan adi ka tagumpiyaw taw sang kaya maanan dunya sampai sa anong anamori naging ko to al-imanu billahi wal amalu salih so ay maanan yan nakaparatiyan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa titwa paratiya paratiyan nakaaswa Allah subhanahu wa ta'ala is kanya ni amanad sa kanya ni miyad kulang-ulang wantaman sa kanya ni dinggira-gira kulang wantaman sa kanya ni amanan niya nakadna no ay amanan sa kanya ni amanan ni nakadna no ulang-ulang wana kaadan. Why yuto mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ya amanan yan napad sa amanan yan na pangasasabapan na amanan na di katagumpiya. Why nagusto ay amanan na al-amalu salih so kang gagalabak sa mga pipi agalabak. Why kagina na kang galabak sa mga pipiya na ay maanan yan kalalasen so mga rata ay maanan yan na mga maanan yan na mga galbak. Why so Allah subhanahu wa ta'ala na pitar uyan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at matamataan as mga pipiya na kalalasen so mga rata. Why ginan na maanan yan na mialwitano na ginan maanan yan na ped ko maanan yan na pangasasabapan adi ka tagumpiyaw taw sang kaidunya sampai sa alungan amawri
agwa min asbabil falah apitar Syekh Salih bin Al-Fauzan apad penatigian ko ay manay pengasasabapan di ka tegum piyaw tao nagyan ko to ay maknanya na zikrullah gin ko to ay maknanya nakatadentadem ko Allah subhanahu wa ta'ala way sa maknanya napianda ka matatago natadentadem nga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa titwa katadentadem di nga pakalipati suwaya maknanya nakadna namiyadan ka way ay maknanya nadataro Quran ay maknanya kapamatay sa Quran namiyak kalala ay maknanya nakatadentadem ko Allah subhanahu wa ta'ala bala bawron sang kai ay maknanya na bulan Ramadan adyun di takatakpan wallahu subhanahu wa ta'ala so ay maknanya na mga galbak tano ang mga pipiya way naupmano di ka mataumatya sa Quran na apiya buso ka panasbih kagina na maknanya namiyak kalala ni mga balas apiya buso ka panasbih kapag istighfar way na apiya ginabi imya gagangon pagriko way napaninta ko Allah subhanahu wa ta'ala ay maknanya nakasabutan tanog yung kay amanan na mga paday amanan pengasasabapan na di ka tagumpiyo tao sang kaidunya sampai sa amanan na alungan na more way sa amanan yan na way amanan yan na panginingkur kanwarila upang maka amanan yan na nakaribatan saya na amanan yan na paki tukon yurak nga insyaallah na amanan yan tarim ang kuto way sa amanan yan na salamus kano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.